Right. Yes. Siyabingelela egameni lika Jesu uKristu. Bazalwane, siyabonga kakhulu uNkulunkulu. It's another day. Siyambonga njalo uNkulunkulu asipheze. Can we just pray bazalwane sivele singene straight kwinkulumo yethu yanamhlanje. Baba, siyabonga uNkulunkulu wethu omuhle ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga baba wethu onamandla. uNkulunkulu nangethuba usipha lona. uNkulunkulu wethu onamandla onke. Nangalomzuzu, mighty God, we pray uNkulunkulu wethu engcwele ngegama lika Jesu. Everything that is about to be shared here, oh my God, I pray uNkulunkulu wethu onamandla mayifinyelele kubantu abafaneleyo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We honor you in Jesus mighty name. Amen. Amen. Sizwa sibingelela. Ngiyaphila. Naphila? Yeah. Naphila kakhulu. Ngiyaphila kakhulu. Manje bazalwane bami ngiyakhumbula upart 1 waleya ngxoxo yethu sasinayo nodadewethu. Namhlanje siku part 2. Yes. Wayo iyakuqhubeka. So ke siyabonga kakhulu uNkulunkulu mhlawumbe kunikeza lithuba nawe ibingelele babukeli bethu. Yeah, ngiyabingelela kakhulu kubo bonke labasibukela ke emakhaya. Egameni lika Jesu ngiyathandaza nje kumanje ukuthi kwangathi uNkulunkulu angabasita babe nekuvisisa nekuqonza bayi-understand lento yaNkulunkulu because masibuka i-complicated kancane. So kwangathi uNkulunkulu angabasita babe nekuthi bambuleleke. Ngoba ushilo njalo wathi Jesu Kristu ukukhanya kwelive. Kwangathi umoya wakhe wekuhlukanisa lo mhlaba ungakasekelwa lithi live laNkulunkulu wakhona kuhlukanisa emandi. Wahlukanisa kukhanya nebumnyama sikwangathi ungabahambela. Sibonga kakhulu siswami. Sathi ukubhaza kancane kule episode yethu edlule sibhaza about ama attacks oye wahlangabezana nawo in a journey of your faith. Ezinye zezinto ehlukahlukene ezinye zazo wayithinta mhla uqala ukufika la kwi platform yethu. Sambonga kakhulu uNkulunkulu okuthwale njalo till this far. So siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho siswami. Maybe mhlawumbe nokukhandela umbukeli wethu osibukelayo lapha na. Ngiyazi ukuthi masuke sikhuluma ngensindiso suke singakhulumi nje ngejeni ekuba ukuthi i straight kumnandi konke. There are times and seasons it's either you like it or not ozohlangabezana nazo wena njengomzalwane and ukufinyelela and ukuficwa ilezo ikhathi zobunzima akusho ukuthi mhlambe ukukhola kwakho kuncane okanye awukholwa kahle okanye usindiswanga kahle. Bonke nabangakholwa izimo zempilo nje ziyabafikela. So ngamanye amagama noma umzalwane ke khona lezi zinto ezizokufica uhlangabezane nazo ezinye zazo ngesiko kuzokubulala kodwa zizokuqinisa. Kakhumbule elinye ihubo lethi kuyizithunywa sokungisondeza kuye. So ngamanye amagama usuku umzalwane ungene impini khona into esukuyenzakala ethi uzoqinisa okanye usondezwa kakhulu enkosini. So namhlanje ke udadewethu uzosibonisa ezinye zezinto oye wahlangabezana nazo in your journey of faith. And uNkulunkulu wakuqinisa kanjani kuzona. Amen. Yes, sizwa. Ngiphinze ngibonge kakhulu lithuba Bothabang. So kunjalo nje kule ndlela yaNkulunkulu akusiyindlela le straight. Akusiyindlela lesingathi nje yonke into i-right. And kusho kancane kubazalwane uNkulunkulu udalile. uNkulunkulu nguye lodale konke. Satan copies from God. Then thina emakholo amangithi ngiyabuka esikhathini esiningi asikhona ukuvisisa kahle ukuthi uNkulunkulu tindvo udidale njani. Into lesenta sigcine sesisurvive kulokukholwa ukuthi si understand ukuthi uNkulunkulu udalile wadala so. Ene into lenta abantu labasebenzela livele bumnyama basurvive mangithi ngiyababuka ukuthi bona they know ukuthi uNkulunkulu udale njani. Ene Satan uhlala nabo phasa abatshele ukuthi bukani la kude nikhona ukuthola lokhu kumele nende so kude nikhona ukuthola lokhu like bathi the more blood the more they shed blood is the more they receive. Uyayibona lento leyo idalwe uNkulunkulu uma kakhuluma kuAdam na Eva athi kuAdam wena sukela kwanamuhla utawudla umjuluko wakho uzuyongena la phansi. Uyayibona so uvele nje kudalwe uNkulunkulu ukuthi imele kusetshenzwe. Uma ungathi uyabuka lo mkhumbi waNoah
lesikhanilena kakhulu bophakama uyayibona so siphakama khona lapha etimeni lokubalekile ngetimo temuntu ukuthi kumele kube nekunqopha number 2 lokubalekile ngetimo temuntu ukuthi kumele kube nekreceiver akumele uye esimeni mahala mele ureceive uyayibona akungendeki mahala asireceiveeni lapha namasilwa letimbi mele sireceive kodwa akusho ukuthi mawulikholwa akumele uye embini akumele wehlele timo tiyasehlela kodwa lokubalekile again isandla saNkulunkulu mele uNkulunkulu ahlale ngakithi uyayibona ungalwi wedwa ungandlule sibeni wedwa dlula naNkulunkulu asihambisodwa so that is why nyalo kulesikhathi samanje ngidawutshela abazalwane noma abalaleli emakhaya kwekuthi kimi kwendekene after ngisindisiwe ngeattackwe kanjani because my attacks abe khona even namanje ngihleli la I'm still going through a lot so but ngiyamthemba uNkulunkulu ukuthi konke utakuphelelisa ngoba yena ungumcalisi nemphelelisi kukhona tindvo letisendeke empilweni yami leti sengahlaliseki after ususindisiwe ube nesikhathi singakanani la khona usu experience ke ama attacks ngokuhlukana immediately ngisindiswe ngithe Jesu Kristu ngakhuluma 8 May ngoba ngithe kwami kube separate konke immediately ngicetha ukukhuluma nga8 May kwathi ngo June mangibuya khona la bengibuya khona ngangena egarage kaMhlushu kwa professayo it was June lapho July yaqala imbi ma attacks are spiritual kuyasheshwa mangathi ngiya explain yonke lento ngesicethe ngicabanga ukuthi it can take me a year but ngikhuluma ngento leyendeke within 3 months in a period ye 3 months lento leyo letinto engitokhuluma ngato tendeke within 3 months but ngathiwa ngiyadikhuluma ngicabanga ukuthi iminyaka singawuqeza solo ngisakhuluma ukuthi kwendekeni bangi-attack njani yabona so ngi-attackwa bobani labenda lomsebenzi bantu lesiphila nabo but labantu laba batinikele ku-even lebumnyama so angadi kwende kanjani Sathane makabathuma ukuthi hamba niyobulala loya ababuti because bona bayayadi le procedure ukuthi kumele sindlule la yabona lento lethi nemakhola sine kuyibalekela so ababuti so bayadenda tonke letinto into lengayisho uma ufundza live laNkulunkulu ku Deuteronomy 28 verse 7 lithi they shall come in one direction but on their way back they will be scattered in 7 different directions lokusho ukuthi bantu ba7 lebumnyama bayasebenzisana uma bafuna ukucitha impilo yakho bayasebenzisana bayabambisana kusebenzisana ngisho ukuthi bayabambisana uma bafuna kusebenta ngawe bahlala phasi kuqala babamba meeting then mababambele meeting bese bayasho badweba iplan baplana ke bona badweba iplan yokuthi okay siyowenza so then sebayeta ke uNkulunkulu so yavula so yakunikela ukuthi bak-attack mase bacicile kodwa lokumnanzi ukuthi bathi mabahleli uNkulunkulu akekho limited bathi mabenda letinto tabo batendele bomnyameni but uNkulunkulu suka khona uNkulunkulu wathi onke lama plans alabantu ukuthi baplana so batakuvimba la bakuvimbela kahle kahle ngalama imagama uNkulunkulu nguye lo wadala yonke lento because mina ngihleli phasi ngedwane ngayibuka ngayibona lento ukuthi uNkulunkulu lo dalile then uNkulunkulu wabese sowutanga ema solution ubadoja khona lapho lesikhani bathi sebanqobile uNkulunkulu avela kusinzisa yabona but lento abaplani into yinye ene bayaplana ukuthi mawusinza laba ukuvimba so mawusinza laba kuvimba so utokhathala mina ngiathekwe ngaze ngakhathala ngaphelelwa amandla wathi uNkulunkulu manje uyakhathala kusamele uwele elibresh kanti ngilase kumele sengiyofa khona ke lapho then uNkulunkulu wangisinzisana lapho so ngicabanga ukuthi singayithatha i-attack yekuqala kuto dependa ukuthi isikhathi sizivumela kangakanani ukuthi sifake 2 or 3 because wona ngicabanga ukuthi na ku20 singafika into leyendeke nedi within 3 months baplana la into tabo ene bayasebenza bayayenda into yabo
maybe the first attack that Yeah. you have experienced mhlawumbe usithatha usibeke and wayinqoba kanjani? Okay, ngicela kucala nge-hijack. Okay. Why ngiyibita i-hijack is because ngathi ngisuka emsebenzini ngikhathele ngibuya kuyothandaza kulenye indzawo. Tindo tami tiba yi-process matendeka sokundozama kukhatha ukuthi manje sikhona ikufitha at least yonke into. So ngathi mangifika ngase kusho ukuthi kunelivi liyakhuluma la kimi. uNkulunkulu wangenda ukuthi ngimuve ngetikhathi attacks ami. Liyakhuluma lithi hambe Fashion World. Okay, ngihambe ngiye Fashion World. Mangifika eFashion World ngibona imoto le yemali. Then mangiyibona kwehlala ubhuti wakhona makehla ungikhomba sibhamu ngificela liso. Ngasuka ngematubane lamakhulu ngacala ukukhuleka. Ngathi Nkosi whatever it is lo ngikhomba yona. Ngegama lika Jesu ngiyathandaza. And mina ingqondo yami like mawusacetha kusindiswa tendo da spiritual awudivisisi kahle. Ingqondo yami ititshela ukuthi kusho ukuthi uNkulunkulu ungikhomba ukuthi lapha maybe bafuna kwenda tindo bafuna kuwenda iheist. Kanze ungikhomba ukuthi phambili lo yakhona. Sure. Uyohlaselwa. Hayi ngihambe ngigijime ngendlini. Mangifika endlini ngifike ngendele ngenda kona ngihlale ngiphumule because bengikhathele kakhulu bengibuya kuyothandaza kulenye indzawo bengithumile uNkulunkulu ukuthi ngiyothandaza. Kanza akapheli. Okay, mangisahleli ngibone kube nelisondo lebe balibambe somewhere because letinye into angesitisho straight but lokubalekile ukuthi bekunelisondo. Okay. Balibambe nje ekhaya. Then kungitshele kuya lapha uyakhona Sathane ukuthi makafuna ukuthi akwendele tindo la iJozi uyakhona ukuthi ugibele ngemali yakho hotela. Ngathi yele sondweni mangifika bahlabela ve bazalwane bacula angifike ngihlale bathi sidovula livi leliso alifunze lo myese silayiceleni kwami makalifunza uyangangabela kalifunzi kahle. Ngithi mina no letha ngikufunzele uyabona. Then ngithathele phone yakhe ulifunze efonini. Then mangilifunza lelivi before ngilifunza kukhuluma ivoice etindlebeni tami ithi before ufunza lelivi thandaza. Okay, ngithula ngesidungu babuke ngicethe lapho ngicine sibinzi ngithandaza. Then sengiyabafunzela lithi lelivi mangilifunza lithi tifunzise kudehlisa emkhathini webantu labangakholwa. Angilati ukuthi kulikuvesi bani but salifunza straight efonini eBhayibhelini. Lithi tifunzise kutithoba emkhathini webantu labangakholwa. Hayi ngibinze. Hayi balithathe livi balishumayele. Khona lapho ngisahleli ngeva qhamuka umoya. Yachamuka lento njengemoya. Yathi bengihleli ngibhekele kule position le. Yangena kulendlebe le yaka right. Yangena ngiva yonke into uNkulunkulu ngende ukuthi ngive spiritual. Then mangiyiva yabuya yatohlala la mahlombe. Mayihlala beyihamba ngiyiva ihamba itala imove iphinze ikhuphuka itohlala la. Okay, khona lapho ngisukume. Ngithi ngisukuma ngathi ngifuna umntwana ngoba angisadi ukuthi ngende njani. Ngisukume ngithi uphi umntwanami? Ngaphuma ngigijima so la iphasi la bengisha bekunemlilo la iphasi but wena mawubuka lo mlilo ngeke ubone but mina ngiyava ukuthi la ngiyasha la ngiphume ngijamba ngithi mangijamba angathi bekwendakalana angathi noma letinto bese tingibamba la ngithi mangifika lapha qadlwana nala bengikhona khona ngisho ngigicike angathi noma bese ngilwa noma bese kwendakalani. Ngiyakhuluma lapho ngithi uNkulunkulu yini lofuna kungikhomba yona la yabona because izinto bese ticalile kwendeka sengiyabona ukuthi ngeke uprocess khona lapho mangisaphuma ngabona amazulu ngathi advudane ngabona emafu ngathi asonzele then mangiwabona emafu ngathi asonzele ngabona kwangathi ayavuleka ngeva kuphuma something la muva ngathi yathathwa. Ngabona kwangathi kune smile lengisibonako angathi noma uNkulunkulu beka smile ahlekelela ngathi but ngabona kwangathi kune smile lengisibonako. Then ngagijima ngathi ngasho ngigicika wasukuma lo mfundisi lo beka khona lapho makasukuma
wathi wena ntombazane awubona ukuthi siyathandaza usibangela umsindo lapho mina ngiyakhanya angathi sibekwendakalani sengiphakamisa inyawo sengenda ngenhlanhla bengigqokile then ngathi mangisuka lapho ngagcina ngabona ukuthi sengigicika kakhulu and ngidadibangele emehlebani ngaguqa ngathandaza ngathi Nkosi sengivile cela wehlisa umoya ngathandaza nje njalo wathi dum but letindo leti solo tikhona ngevakala ngiyakuva phela ngihamba kude la okay sho ukuthi kuneyalomnye ebhuti kusho ukuthi uNkulunkulu mangicetha kusindiswa khona la wangithuma khona kokuqala le akusi attack yekuqala but attack lengifuna siyisho then makangithuma lapho ngeva ngathi umsebenzi waNkulunkulu umkhulu uyangisinza because ngishido ukuthi lenzaba yekusindiswa kumele siphinze futhi uma ngabe wena lokwabhalwa ngemazulu ngawe njengoba uthi uNkulunkulu kuJeremiya ngakwati lokusho ukuthi khona lobo kubhalwe ngami then uNkulunkulu wangithuma lapho then ngeva ngathi kuyasinza kunalomnye lebese ngive ngaye ukuthi uyasida utendanyana umprofeti so kanzi uthunyelwe ukuthi atophazamisa iprocess then njengoba ngishilo ukuthi abantu baseveni lebumnyama bahlala phansi bayiplane lento yena iplan bekayadi yonke then mangithe ngiyabuka yena umsebenzi wakhe bekungukuthi avumele konke like mawunganando yasathane loyiphetha akakhona ingena kahle kuwe so yena bekungukuthi angimislead kude bakhone kwenta tinto bengifonela yena mina makwendeka something bengimtshela konke angathi ukuthi uthunyiwe angathi ukuthi uvele eveni lebumnyama ngisho usebenzisa live yathandaza yabo nguye futhi lo wangichazela ukuthi bani baseveni lebumnyama bahlala phansi bayiplane lento wacala ngokuthi lenda ngeke uzoyivisisa but wangichazela so konke bekuyipurpose bekuhlelo la uNkulunkulu ngadonsa ifoni ngamfonela phela la sekunendo lesonto ngende njani wathi ishona endlini hamba ufutha ngahamba ngathatha ama Tipex ngawafaka egedleleni lesikhani ngithi ngisafutha lamandi bekabila athi like abile kakhulu lamandi ngathi afuna kungishisa ngihluleke kufutha ngithi mangisuka lapho sengiyakhala ngadwena boyo wendani mangabe bekungimi siyomakela ngidofa la tindo ngiyadiva usitihlele emtimbeni nangisuka lapho ngabona ukuthi kufutha ke ngeligedlela kuyangihlula ngalanza stove ngafike ngafaka libodo ngafaka stove ngabuyisela ama Tipex ngathi bekuyijoko angathi nani bengihlanganisile khona lapha ngathi ngifuna ukufutha abila kakhulu spiritual imbiya spiritual le yabona abila kakhulu angiunderstand ukuthi bekungeneni lapha ebhodweni abila ngendlela le abnormal aqitheka agqwala endlini konke ngasha nje angishisa la sekusha lesi angishisa kancane aphinze yena futhi make ngimfonela ngimtshele phela sengishile ngenda njani yonke into ngibikela yena ndakuchaza next time ukuthi ngamthola kanjani wangena kanjani then inyalo nedi ngidochaza irole yakhe kule hijack athi yena okay lapho kulesilonza ungendi lutho lapho inyawo liyakhula lethi athi ungafaki lutho lapho ngimbuta yena ngende njani manje nyalo sekwendeka so okay sithi masisuka lapho athi okay njengoba kufutha kuyakuhlula hamba uphalaza ngiyovomitha okay ngithi kambe sithi phalaza ngesizulu nithi yini phalaza vele okay ngihambe ngiplug emandi ngifakele ngikufakako nginathi ngibethe ngiyagwedla tindati iphumi ngibethe ngiyagwedla tindati iphumi athandaza yena athandaze hayi akuphumi lutho ngimtshela kuphuma athi okay inyalo hamba lala ngihambe ngiyolala ngilala nje ngiyacabanga ngiyathi usilamtimbeni sibaningi then mangilala athi lala udobona ekseni then ngithi ekseni ngimfonele futhi angabona ukuthi isimo sinjani njani bekakuneke ngayibambi ifoni yami because kwakhona before ngiyale ngiyothandaza nalabazalwane ngaqala ngokumfonela but wangayibambi ifoni so bayadenda tindotabo labantu yabo isetup vele kuyaplanwa vele then mangilona ekseni mangivuka athi phinza futhi ulinge kuphalaza angiphinze futhi ngiphinze ngizame ukugwedla kwaphuma ngakuva ukuthi yabona nyalo kuphumile kusebhakethini ngathi makuphuma thatha leli bhakede nyalo hamba yoqetha ngaphandle ngahamba ngayoqitha egedeni
lale kumele ngiphume khona mangiye emsebenzini into le endeke ngayitolo ntsambama ngiyalo sengiday 2 then mangifika ngicitha lapha egedeni angadi phela mina ukuthi kusetshenzwa kanjani athi into kungaze kusho mina hayiboyenda la kimi kusekugcineni because I purpose yakhe bekungidukisa ukuthi connect indoda endeke kahle. So that is why I am here ukuthi ngisho ngialethe bazalwane ukuthi into leti soti yendeka kulomhlaba lesiphila kuwo, we must be careful. Asibuyeleni kuNkulunkulu because vele basatosigila labantu lapha. Nami ngaduka. Okay, sichubeke nenzapha. Then mangifika ngikuqitha ngihambe ngiyogeza ngitilungiselele sengiyemsebenzini. Nedi mangiphuma kusho ukuthi khaqa kubuyele. Ngihambe ngiyemsebenzini. Mase ngiyofika ngasegedeni. Ngive ukuthi hayi khona la ngisiyiwani. Phinze ngive kuyahanjwa emtimbeni. Ngise kungashaya u10. Ngakhumbula ukuthi leti itolo dingigicide njani. Ngabuka ukuthi uma tingaphinze tingigicide la emsebenzini ntothini. Ngajika ngabuyele emuva. Ngabuyele endlini. Ngayohlala. Uma ngikhuleka cause uNkulunkulu bekendevele ukuthi konke even neliving ngidivele elikhulume elindlebeni tami ukuthi thandaza before. Mangikhuleka ngithi ngiyamtshela uNkulunkulu ukuthi phela la sekune situation leso emthandazweni athi khululeka tendeti inqane kimi leto. Wena bonke ngenda njani? Ngiqhubeke mina ukuthi hey phela la ngifuna kufutha ngifuna kuphalaza. Ngiphinze futhi ngiphalaze kuphume kwesithuma kuphuma neda ngisakhumbula ukuthi ngiphalaze ngaye lelo langa noma ngakusasa. Then kuphume. Kuthi makuphuma ngikuve futhi usekuphumile ngakuthatha leli bhakede ngalivala ngayolahla emgodini. Ngayolahla esigodini ukuthi ngasemfuleni so ngayolahla khona. Ngafika ngalahla kanze kaphumi. Angadi ukuthi kwendakaleni kubuyele njani ngathi lutho shose uNkulunkulu wathi wangiyekela ukuthi ngibe nale mentality ukuthi kuphumile. Then ngahlala. Into lengikhumbula ukuthi ngihleli 3 days naleti into leti. Disemtimbeni wami. Kuthi yini lebe ingenile bengingadi. Kodwa into lengiyatiko futhi again ukuthi kuleli sondo la bengiye khona kunemuntu futhi lo sebenzisana nalo lengimfonelako lo wathi yonke iprocess nalo yakuthunywe yena kusho ukuthi kwakhe bekungiko lokho because ngithe mangiphuma lapha ngamuva because uNkulunkulu bekangende vele ukuthi ngive spiritual so spiritually bengikhona kuva from a distance ngamuva athi niwabonile amandla kaNkulunkulu bazalwane bathakathi baphumile uyayibona enzaba ngithakathi sengiyimanje. So kungiloko then lokunye lengikukhumbula kule process ukuthi ngathi mangiyolala ngelanga lesi3 ngiphile naletilwane emtimbeni wami ngafika ebusuku kwenda kwangathi kuliphupho ngakubona kuphuma kutilwanyanyana nje tineboya ene kuthi kuyithube ngingadi ngakubona mase kuphuma ephushweni uthi kubili lokuyi1 kwaphuma la lokuyi1 kwaphuma la kungena endlebeni kwabiya wadohlala la ephushweni ngubona kuyaphuma kuphuma lamahlombe so makuphuma kuyi2 kudilwanyanyana ngathini simo sani ngathini maybe semagundwane or sanogwajanyana but kusilwane lengasathi but ngile ngathi ngibeka to ema category ngakubeka ngalapho kuneboya kunemsila then kwaphuma kwabakukhululeka kwami kuthi uNkulunkulu ufike njani watokukhipha ngikwathi so into le ngitibuta yona ngitibuta ukuthi bangaki bantu labaphila kule timo leto emhlabeni labahlala baathekwa ngalendlela leyo labendiwa yonke lento leyo babe bangaboni babe bangadi because kwamine uma ngabe bengingakendiwa ngeva bengeke ngadi so but ipurpose yami ukuthi ngitshele abantu ukuthi asibuyeleni kuNkulunkulu atosisolvela inkinga tethu ngoba kwamine ngitholakala nje ngiyalahleka ngidukiswa ngilobhudi lolothunyeliwe kona kimi ngikubona ngathi bekuyipurpose because kwakona lokuthi bayahlala baplane bengengize ngadi ngacocelwa nguye nalokufunza usebenzisa live la uNkulunkulu usebenzisa umthandazo but kwebushapishapi nje yakuvakala into takhe then uma ngabe uNkulunkulu bekangakangikhombi bengeke ngadi
So mase ngitokhuluma ngalo bhuti ngidakhuluma into etiningi but nyalo ngifuna kusho ukuthi ngambuda lenyelanga ngathi mina uNkulunkulu bengifundise ukuthandaza sikahle sithi ngambuda lenyelanga ngathi kanti wena why uthandaze 2 minutes emningi khuluma net 2 magama sokuqedile ngathi why banemanga labantu lapho banemanga bayasiyenga sometimes and siyayengeka ngoba asati wathi kimi hayi inkinga ukuthi ngisuke ngithi hayi uNkulunkulu sokuqedile konke uyayibona but sometimes bengine ukuthi ngibone into ngithi mangimbuda ngithi lokhu kusho ukuthina ngangiphendula lokusho ukuthi abati konke labantu lapha and lokuyele ngingakusho ngalo bhuti lona mara net ngoba ngathi soyangenelela bengafuna ukukhuluma ngayi kakhulu bengifuna ukukhuluma ngale hijack lokunyele ngingakusho ukuthi lo muntu akatholakala uhlala ngekho nyalo usePitori nyalo useJozi nyalo kuphi useLimpopo usita abantu uhamba sita abantu and akusiko mina ngimbone ngemehlo ufikile kimi nanoma ngeke ngimdzalule igama lakhe but ngingamkhomba ngimbonile iyasebenza kakhulu mina naye kuningi njengoba ngisho ukuthi ma-attack afika la kubo 20 ungene almost kuwo onke until uNkulunkulu waze wangikhomba ukuthi akase right ngaphuma kuye so ngicabanga kuva ngidonsa umoya khona la so ngangibuda mawufuna kungibuda something okay no it's fine mhlambe sengakubuza ngasekugcineni mase siwakhava wonke ama text ngoba ngiyafisa ukuthi sikwazi uswanikeza isikhathi singene kiphi lena bekuyi hijack asingene kule yokukhanya but le yokukhanywa ayendeki exactly mangiqedza kusindiswa le yokukhanywa yendeka after ngicedze kusindiswa ngathola ama message from God wathi angishumayele live lakhe ngathi buta sengidoshumayela kanjani ngoba ngisengikade lutho ene ngisuka kuma attacks lama attacks onke including yona le hijack then uthi uNkulunkulu angishumayele live lakhe okay ngagcina sengishumayela live lakhe uNkulunkulu ngagcina ngacala kancane sho simangilicala live lakhe ngilicala ku Facebook ngiyadishutha ngendi live mina ngathi ukuthi sesicalile okay ngihambe lapha ku Facebook nga-inbox wangilomnye umfana ngafunza naye sasebancane so yena bekaphila angimuntu lokholwako wathi awuyadi mos ukuthi mina ngikholwa ngakuqala kudzala shothi sengiduka kwesibili manje wathi mina ngikholwa ngakuqala kudzala uyadi lento ngiyayadi vele ngakhula ngayo uyadi nawe then ngiqoqele kwendakale thathe tindzaba ngimtshele shothi ngisengafunzi so uyayibona lento yokufunza into taNkulunkulu ukuthi it's a process ngisengafunzi then athi yena angithi mangipostile lapha ku Facebook a comment le background yemsindo ini ma video akho agcina athi yena abuya ngikufunzise sithi kushumayelana kancane maybe for 3 months udabuya ubuyele ngayekela njalo kushumayela live la uNkulunkulu kanzi naye kusho ukuthi uthunyiwe futhi besithandaza nangematangs kanzi akunalutho then kwathi ngalenye ilanga ngihleli ngaphupha ngikhuluma naNkulunkulu then mangiphupha ngikhuluma naye wangitshela ukuthi sheshisa wende into leso ngoba khona lengifuna ukukuthuma khona hawu okay khona lofuna ukukuthuma khona uvela eziliphupho okay ngiyabona ukuthi ngikhuluma naye vele straight uthi khona lengifuna ungendele kona khona umsebenzi lengifuna ungendele wona it's okay akunankinga then makusuka lapho wanginika imessage wathi angibambe 7 days fasting angada ngikabhuti it was a Saturday wehla ngolongolo wehla thukuthela bengiqala kumbona ukuthi uyakwata because ngikhulume naye kakhulu mina ngolongolo but bekangakaze wangikwatela makehla uyakhuluma lo muntu Tsakane ngikuthumile kuthume ukuthi wena umsebenzi wami awulaleli awulaleli Tsakane sengiqalile ku-message ye-fasting ifike kuqala sengiqalile day 1 ngibambele fasting ye-7 days dry fasting 7 okay akangitshela lutho ukuthi why ngibambe i-fasting Tsakane mina nginguNkulunkulu wekudunyiswa Tsakane ngidokubambela impilo mina ngeke uthembe Tsakane abantu bebevalive la uNkulunkulu bebevalive la mnyala basalive mina kuthi mangenda la ma live ku Facebook kuyenda bengingadi bengitshela ukuthi
ukunyenda njengoba vele ngiqakekile ukuthi ngidoshumayela ngitsini but inyalo sengikhulakhulile vina akusafani ngiyakhula vele ezingihamba naNkulunkulu ngiyakhula kunengikufunzako ngiyafunza kushumayela ngiyafunza nekuthi lamalwimi lebenginawo ngikhona at least kubeka indzaba yami kahle Tsakane mina ngikuthumile ngidokubambela impilo ngathuswa ngilamagama lawo ngathi he wathi ngidokubambela impilo ngeNkulunkulu wekudunyiswa mina lokusho ukuthi uto njenga John angisho wamfaka emlonyeni wefish ngokuthi amthume Nineve wayetharashisha he ngakhumbula nalenye verse leli verse leli la Davide kusina Davide kwathiwa akakhethe tuketi gwebo ngakhumbula ngathi he kanti lo muntu nje bengicala kubona iside lakhe lekukwata makungendeki umsebenzi wakhe wangikwatela then ngathi mangisuka lapho wathi ekugcineni wehlisa umoya wathi into lekumele uyende nyalo buya kimi uvula inhlitiyo yakho uphinze ubuye back kimi so ukuthi mina ngidukile bengingadiboni uyayibona indzaba bengingadiboni mina ukuthi ngidukile bengingadiboni ukuthi uNkulunkulu sengisukile kuye that is why nyalo ngiyawuthanda lo mthandazo ukuthi ihlambulula ukuthi ngibe nayo maybe 7 days ngithi ihlambulula ngiyathanda kusho ukuthi uNkulunkulu mase ngisukile kuwe ngicela ukuthi utibonakalise ngiyathanda because sengiyade ukuthi leli vile lithi mina ngingimela usilomuhle liyaphila ngiyashiya imfuta yami ngihambe ngiyofuna inye lelahlekile ngaya ke ngayofunwa mina bengingadiboni ukuthi sengisukile kuNkulunkulu wathi masuka lapho wanginika 7 days fasting ngifasta nje yindo leyendeke nje after sengathekiwe le sekathi ngishumayele live ngifasta nje I am pregnant ngibambi 7 days fasting ngipregnant between 3 to 4 months pregnant ngagoca phasi ngathandaza ngathi Nkosi wena uhlulwa ngilutho ndayibamba le fasting ngiyakwati ukuthi umntwana wami utamhlenga because bese ngade ukuthi I am pregnant ngathi ngiyade ukuthi umntwana wami utamhlenga utamdlisa because njengama ke kumele ngimqabange lo mntwana lengimthwele then ngabe se mangiyibamba kwathi day 1 kwathi day 2 kwathi day 3 ngayibamba Saturday Sunday Monday Tuesday ebusuku exactly 12 o'clock angisho mangibamba ifasting ngidothandaza obvious exactly 12 o'clock ngathandaza ngathandaza ngo9 nzambama nje ngakhuleka angikho ngiye kuma interview angikho la ngiye khona ngiyolala khona ngidovuka ngene ekseni then ngalo 12 lo ebusuku kwafika abantu labaningi mabafika baqhamuka ngabe bangipressa la banginyathela la ngilele khona babanginyathela ngazama kushukuma ngazama kuthandaza ngazama ukuthi ngegama lika Jesu spiritual in the spirit ngathola ukuthi angikhona ukukhuluma ngiyakhameka angikhona inyakada angikhona lutho banginyathelile bangikhamile bakhona labanye bakhona lengababona cause nema voices abo bengibeva mabakhuluma bengibeva beklangenwe bebabaningi labanye angizange ngibabona labanye ngababona labanye bengibeva mabakhuluma ukuthi lo mele simende in bakhuluma labanye bakhuluma ukuthi ungenda into leso wena bakhuluma nje ngibeva bakhuluma like specifically bathini bakhuluma ukuthi ngizamba before ngilala khona le bengimfonele bathi ungahamba ufonelana nabo bani wena ngahamba ufona bameshina igama lalomfundisi lebengimfonele nzambama ngafonelana nabo wena bakhuluma nekuthi lo mele simendele into ngathi angathi muthi noma something leto ngenda ngendeni kambe wakhuluma ukuthi mele simendele into leto menda ende so mele simendele into leto mfaka livalo wakhuluma so angathi noma bebakhulumela le interview yakusasa ukuthi ngithuke le interview angathi but mele simendele into leto mfaka livalo lo khuluma lokho ngiyambona ngibuke yena uma nje etulu so ngiyambona then khona lapho ngabona nje ngilele mina lapha phasi ngabona nje umtimba wami uphuma ngihamba ngiyoma tukwesipili ngiyashake kwenda konke then lapho kuthi uNkulunkulu wabaqosha kanjani angathi but kwaqine bahamba bonke bahamba ngalesikhathi leso but bona ekhambeni kwapho
bangishiya bangikhama kutosa kutoba ngilesithathu. Into le yangimangalisa kakhulu ukuthi kuloku ngikhama kwabo sebahambile labantu ngilesithathu, but ngiyashintsha, ngiyatransform, ngiyancipha emtimbeni, ngiba mnyama, mehla ngena phakathi. Solo ngibambele 7 days fasting ngilesithathu manje. Ene bangikhama so bathi kahle ukuthi hayi ukuthi bebangakwadi ukuthi sesibabili. Lokusho ukuthi kahle hle ngalama imagama abantu labasebenzela livele bomnyama banankinga bananzaba nathi. Yayivisisa lento. Hayi ukuthi bebangakwadi ukuthi sibabili. Ukuthi phela lama simkhipha lo muntu lo sikhipha umphefemulo because thiwa bekumele bangikhame ngifele khona lapho. Bekungamele ngivuke. Bekumele nje bavuke bathi kunemuntu lo shonile ngale. So ngivuke through sandla saNkulunkulu. Imadad. Angimathi uthi wendeni but mina kwathiwa angibambe 7 days fasting. Okay, then kube ngilesine ngiye kuma interview ngiwende ngiqethe. Kube ngilesine. Solo ngiyatraineka. Solo ngiyaslima. Solo ngiyashintsha, ngiyasabisa, angibukeki. Angibukeki. Kuthi Friday sengiwes. Sengwes. Ngafika emsebenzini ekseni ngayibona lento ngathi no. La angifanele kuhlala la. Ngathi no ngcono ngihambe. Labanye bakhona futhi mangifika emsebenzini ngababona. Kunalo yi1 lengambona ungumntwana. Ngambona eMesong. Sathi masihlangana ngemehlo wathuka wathi kusho ukuthi bekathuswa ukuthi hawu mos lendo lesiyayenda. Sihlale sibakhama abantu bangafi. Bafa. Lona yena uvuke njani bebasho ukuthi lekusho ukuthi njengoba bangishiye bacedzile ngami. But naku ngibuyile. But into lekhona vele angibukeki. Then kunalomunye because kusho ukuthi ngalama imagama bese ngigula mina kahle kahle bese ngibuthatha. Lomunye naye lomunye lo bekakhona ngambona ngekuthi naye bekagula. Ngambona naye. Yayibona. So few ngibabonile but labanye abantu ngeke ubabone noma bangafika. Then ngachubeka day number 6 which was Friday. Vele Friday ngave ngabona ukuthi angifanele kubala sengithusa kakhulu. So kuyangimangalisa kakhulu lokho ukuthi labantu bashiyeni. Ngaphela labantu bahambile but still mina nyonza still mina ngiyatraineka ene lokunye kusho ukuthi maybe kumbe bebetene into etingula ngathi. Just lento yabo beyinguli kakhulu. Sure. Yabona. So sometimes it's survivor through God. Eish madod. Yeah. So ngabe sengajika ngabiyele ekhaya. Then uNkulunkulu mangitshela ukuthi angibambe i7 days fasting. Wangitshela ukuthi uma ngiqetha ngidothola i2 liter ngithathe emanti just ngiye empompini. Then mangifika ngiwakhe lamanti sengiyawathandazela sengiyawanatha. Kwende kumhlolo. Sathi ngiqwi Friday is fasting mele ngicethe Friday ngo12 ebusuku. Ngathi ngo12 ngapheka umdoko wami ngendamandama ngalungisa yonke into ngalenza 12 o'clock ngasihlonepha isikhathi saNkulunkulu ukuthi angeke ngiyivale noma lokho sengibonile ukuthi ngidlulile but angeke ngiyivale ngakapheli isikhathi. Ngathi makushaya 12 o'clock kwathi ngiqe 1 pass ngathatha lamandi ngawanatha. Ngathi bangicetha ngadla umdoko mandi nje kuphela wathi nje angiwakhe empompini ngiwakhulekele then bese sengiyawanatha. Lokho wangitshela but akazange angitshele ukuthi kutowendakalani lamkhathini but wangitshela ukuthi mase kuphelile yenda so. Ngawathatha manje ngawanatha kwende kumhlolo. Saturday kuthi ngimi lebe ngigula itolo bonke kungibona bonke kungi-identify sengiyabuyela futhi same time ngaphila same time ngelisondo bese ngisepulpit ngishumayela ngibatshela ukuthi ngibuye esimeni leso bathi hayi wena ubonakala but umtimba bengisengawugaini kakhulu mara bese ngiphile lokuthi ngingahamba ngiyophuma noma ku ngamangala ukuthi le ngade ya Jesu kanti njani kanti lo nkulunkulu njani lo nkulunkulu nemandla lo nkulunkulu yesabela lo nkulunkulu omkhulu ngaphiliswa nje manje ene lokwente lamandi ungawakha wena uyowanatha lamandi angakuphilisi
but kuthi yena bese kaqedzile mina nethi bese ngicedzelela kwendeke njalo ke buthaba ngenzabeni ukuthi ngikhanywe ebusuku ngivuke nginjengoba ngutshela so into lengitibuta yona ukuthi bangaki labakhanywa njengami because bebathuswa ukuthi uvukile why avukile akusiko kuphela la ngiphunyuke khona lapho kunenge so bebathuswa ukuthi sihlala siyenda lento iyendeka bangaki bantu labaNkulunkulu labahambe njengami ngenxa yokuthi maybe basebumnyameni or uNkulunkulu abamadi or abakade nikeli maybe the ne akabuteki ma question nana ngiyakuvumela phela ukuthi ungangibuta kunankingi no khuleka ukuthi ngiyafuna ukuthi si-accommodate nale attack isithathu letindo aticonzakali letindo taNkulunkulu that's is why uthi kimi akafuni umuntu akafuni ukuthi ngi-advise bafundisi bayangilinga labanye ukuthi maybe bafune ukuthi uNkulunkulu njani akafuni and naloko kungithatha isikhathi because ngiduke kangaki gayi2 uyabona ngathethiswa ngenxa yemuntu lo inbox eFacebook wangiyekelisa kushumayela naNkulunkulu seketa ngelaka uyayivisisa lento so understand ukuthi bekungukuthi uNkulunkulu uyangiphanisha lokho noma bekungukuthi angivisisi but ngathi nje mangiqedza ukuthola message ngabuyela ngayoshumayela ingakho namhla ngila so lo ngisafuna kusho the other attack mhlawumbe siyithinte naye yipi andibuthi ayi3 ne maningi kakhulu and without ma attacks kunetinto uNkulunkulu la ngikhombise tona futhi nato futhi anginankinga ukuthi singayithinta isikhathi sisho ukuthi into leso bangikhombe njani into leso ngiboneni bangikhombe njani ngiboneni bangikhombe njani anginankinga mina ngifuna ukuthi abantu abankulunkulu babe aware ukuthi kulomhlaba lesiphila kuwo life is spiritual impilo engimoya nami bengingabadi bantu lengiphila nabo ukuthi banjani but namuhla sengiyadi but siyachubeka siphile nabo sihleke nabo ngoba si understand ukuthi kubo kunemphefumulo waNkulunkulu kodwa bamane bebiwe mane kunesandla sasathane lesingenelele and sifuna wona lo mphefumulo ukuthi usinze asithinde sisona so lesikhathi saving ngaso but kude nje iquestion vele lonayo no it's fine because yazi mawusuke uyinarrator kanje mangisuke ngibuza ngoba for myself also on behalf of people so kwesinye isikhathi makusuke izinto yaso uthola ukuthi I will ask you a question and then it will take you back or it will forward you I mean akunankinga so ngoba kusasenesikhathi xolisa kubazalwane kunetinto lengifuna nje ukuthi highlight lengithe ukuthi ibona after sengi njengoba ngikhuluma ukuthi into tiyendeka kweqala lengingakusho ngifuna ukutshela abazalwane kwekuthi uNkulunkulu ungikhombe njani ukuthi umuntu uma kaphila emhlabeni ubulawa kanjani spiritual before it can manifest in the physical because life is spiritual uNkulunkulu ngikhombile and uNkulunkulu ushito wathi ngingathuli ngingesabi so ngidawukhuluma ngoba kuyafana noma ngiyakhuluma noma ngiyathula lokho akumvimbeli sathane ukuthi aphenza ngi-attack akuvimbeli lutho because sathane ungi-attack ngingakamendi lutho to tell you the truth sathane uqale kungi-attack wangishaya ngingakamendi lutho so after uNkulunkulu athi angikhulume ngasaba bese kangi-attackile already so namanje kuyafana wena ngiyathula noma ngiyakhuluma akuyivimbi indlela njengoba sishido ukuthi kunetinto lekumele ngingene kudo ngindlule kudo wena ngiyancenga noma ngincengi akushintshe indlela so sidoqala ngale umuntu before afa physical uqala abulawe spiritual ngida khatha for ukuthi save isikhathi shokuthi ngalelo langa ngathola i-message wathi uNkulunkulu kunemuntu lekumele abulawe namuhla kunemngcwabo wasomeone lekumele ube khona namuhla it was a Thursday kutosa kube i-Friday noma it was a Friday kutosa kube i-Saturday khona lapho between the 2 days
shothi bengu prayer and fasting bekumele le prayer and fasting beyiye 3 days bekumele ngivale ngathi mangicetha ku receive i-message ngahlala ngathula ngathi ngende njani ngacala ngangadli ngachubekisa i-fasting ngangadli kudla kwangangeni then wathi bangibuta endlini ukuthi why ungadli dlani buka sonjani because makuthi khaste litala ma attacking yonza ngiyancipha vele akubi into lemnanzi nalokungadli akubi imnanzi and sometimes udobamba 3 days fasting kude lo tokutshela ukuthi yani ku7 ngekubona simo then bathi why ungadli bona bebanga understand ukuthi mina sengithola i-message lethi namuhla kunemuntu lekumele afe abulawe ngihlale ngithule ngithi tu angizange ngilale ngifuna kubona phela ukuthi lo muntu ufanjani kahle kahle then khona lapho kwendeka ukuthi angisakhumbula ukuthi uNkulunkulu ungikhombe kanjani but ngabona ukuthi abantu labasebentela livele bomnyama njengoba ngishilo ukuthi bakhona siphila nabo bakhona ene bayawenda umsebenzi wabo so bahlangana ngalelo langa nga12 ebusuku bahlangana bona bacala baba nalomngqwabo lele ngitshelwe ngawo mina emini kwekuthi kunemngqwabo wasomeone but benga understand mina bevebe ngitshela ukuthi ekseni sidothi masivuka bathi lo muntu soshonile kanze umngcwabo wabo qala bona njengoba singcwaba thina but kuba like a ritual lokusho ukuthi njengoba ngishido ukuthi lana inkinga mphefemulo sho ukuthi bangcwaba ini maybe bathatha le spirit sakho but wena usaphila wena then uNkulunkulu lapho wangikhomba lokho ebusuku but ngemusa waNkulunkulu lo muntu loyo wasinza namhla naloku ngisho ukuthi usatophila amalanga lamaningi kwaba nelisign futhi uNkulunkulu langikhomba ngalo ukuthi usinze kanjani lo muntu uyena mnikade wenzaba waphupha agijinyiswa inyoka lenkulu then lenyoka bayishaya bayibulala then mina kimi uNkulunkulu ube nendlela ukuthi kuphinze kufike bengingade ukuthi ngibani lo ngqwatshwa ngoba I was confused ukuthi ngibani lele kumele afi but ngatshelwa ukuthi yena mntwana lo kumele afi ngatshelwa ukuthi kunemngcwabo wemntwana namuhla uyayibona but ngangabambi ukuthi ngibani but ngakuva mase kubuya liphupho back sekushiwo ukuthi uphupha inyoka lenkulu ifuna kumuhla then bayibamba bayibulala lenyoka leyo then wasenza kanjalo akuzange uphumelele umngcwabo so nekuthi abantu aba understand ukuthi siphila sisembini umhlaba lesiphila kuwo ulikhuni so uNkulunkulu wenda umsebenzi lomkhulu thina singaboni so lapho mina nje bekuyinhlanhla ukuthi manje ngendiwe njani ngikhonjiswe like uNkulunkulu bekafuna kungikhomba ukuthi lento ispiritual kuqala spiritual bayende lento that is why sometimes udobona umuntu buthabanga athatha nedinzambo nje atikhunge njalo nje so hambile lento yendiwe kudzala yaboshwa kudzala so into lengayisho kubazalwane ukuthi asihlalele emthandazweni asithandazeni lesi iBhayibheli singayekeli ukuthandaza ngoba kwale attack le yokukhanya ukuthi wangasinziswa ngumthandazo lengawenda ngoba bengu prayer and fasting nzambama la kule yokukhanya konje uthe ukhanya ukuphi ngise Emelo ngiye ku interview usendleleni ya ku interview no ngise Emelo bebasibhukhele ihotel ngise Emelo sho ukuthi isetup yonke basebenzisana labantu lapha then bangithatha masifika ama room basuke bawabhalile then bangifaka ku room yeah ene le hotel ina konke ekseni the buffet yavuka kukhala tipuni ngala nangala mine angidli angibambi lutho angidli ngu prayer and fasting ene bantu abangibona ba understand nokuthi kwendakalani ababoni nokuthi ngidlulephi abangiboni nokuthi sengiqala kushintsha abawuboni lo mehluko lokhona emtimbeni wami then mina ngiyaphuma ngiyahlola ngiyabuyela endlini ngilinze isikhathi sami sekuyongena ngikhanywa nje ngise Emelo labantu lebengibabona lapha mangikhanya basuka khona lekhaya ngiyababona ukuthi lo ngibani but labanye bakhona ngizange ngababona
but ngeva ukuthi bona abaningi should bathola nje ama details ukuthi userumbani angeke kuba confirm labantu phela banetindo tabo kusho ukuthi le ndisethiwe maybe nakhona lena la longifaka eroomini uyadi ukuthi leli because mangena eroomini there was the bible lebelihleli lapha tukwe elo esipili so leli bible leli mina la ngihamba khona ngihamba neli bible lami ngikhuluma nje nyalo likhona le bible lami lapha ngidoti ifundzela lona so ngalibuka leli bible ngathi hawu labantu bayakholwa kuze kuneli bible la kanze nje isetup yabo but ngoba mina ngihamba neli bible lami ngathi ifundzela lami before ngithandaza angizange ngilisebenzisa ngiyadibuta ukuthi ngabe ngalisebenzisa ngabe kwendakalani but wavuka report ehotel ukuthi contents akayisa uto report kubani une evidence yini avuka ngathi thulela how is ya spiritual lendo ngitshela bani ngazama kutshela loyi1 but wangangiva wanganginiki nale attention yekungilalela wangalonga yekela ngazama khona ngazama kumtshela but kwatholakala ukuthi akangivisisi ene like nje aka understand akanginiki nalesikhathi sekuthi like uyaphendula nje but akusiko ngazama kutshela loyi1 but nokuthi angidla bangibona bacabanga ukuthi sidla sonke lapha mina yeka nokudla konje ngufasting is day yeah Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday day 5 ngikhanywa ku day 4 siya ku 5 is7 makahlangene wonke ene kukhona konke yabona nje ihotel silungiselwe yonke into sidinga ilozi phela lapha mara hawu angidla kwende kulutho so labo babona bekhama lapha hotel masuhlangana nabo live bathini ngahlangana naye lo ngathi mina wathuswa ukuthi hawu uyaphila so but ngilo labantu labasebenzela livele bomnyama ba understand ukuthi asikabambani nenyama silwane nemimoya ngeke uyibone lento uhlangana nabo njani ngiphila nabo mani baningi ngiphila nabo wena ufuna understand lembi ukuthi ya spiritual bona ba understand ukuthi akusiye nyama ene mabafuna kwenta into tabo ufuna bakungene kancane babe nice kanti bafuna kwenta into tabo so wena nedi uNkulunkulu ukuthi uthi ban aware kunento leso ban aware kunento leso uyayibona lenzaba ngeke uyibone impilo ene kude umuntu lengingamcocela because uma ngingacoca like angina evidence man mangathi mina umuntu loso wenda into leso that is why imagama ebantu ngeke ngiwavede because kuyafana ngeke ngiside ngalutho nedi mina ngitshela abantu ukuthi emhlabeni le into leso yendeka yeah then sesingasho lenye lengiyibonile singasho siswami shothi lenye la ngisemthandazweni then mangisemkhulekweni ngiyakhuleka like angiqabanga lutho but kuwo lama attack lawa la angale ekuthi ngisacetha kusindiswa uNkulunkulu beyangikhomba letinye izinto mangisacetha kubukela Jesu Kristu then mangisathandaza khona lapho benginekuthandaza ntsambama everyday ntsambama ngiyathandaza then mangisathandaza khona lapho ngathi bona sengisukile la spiritual ngandiza ngayongena kulenye elikhaya ngilibonile elikhaya ukuthi kukhabobani mara angeke ngisho then mangena phakathi ngangeniswa kulenye indlu mangena kule ndlu ngithola abantu baboshiwe ngiyababona ukuthi bobani but into lengayinaka mangena kule khaya kumnyama thu mara mina ngiyabona then baboshwe so like baflathelene labantu so mabaflathelene baboshwe ngenzambo lapha phakathi kulendlu ngiqhakeke ukuthi ngifike ngiqhakeke ukuthi ngenteni cha yini lento yena manje nyalo ngithi ngicabange because bengingadi nami ukuthi uNkulunkulu tangithatha ngise lapho yena shothi bekangikhomba ukuthi phela tindatendeki that is why uNkulunkulu makathi kimi hamba utshela abantu ukuthi uboneni uthi batshele ngoba banedinkinga ene apart ukuthi tisukela ku washo so because livile ukuthi angitshele abantu ukuthi ngibonene lide kayi3 ngitshelwe kokuqala ngala ngatshelwa kwesibili ngala ngatshelwa kwesithathu kwabangikhani sengiqala ngithi ngcono ngisale ngikhuluma then uthi tshela abantu ukuthi ubonene ngoba banedinkinga mara batati ukuthi tisukela kuphi so lapho ngafike ngathola abantu baboshiwe ngoba lenzabe semphefemulweni baboshiwe baflathelene kanje then mangifika ngaqala ukuthi ngendeni then
ngaqabanga ukuthandaza ngakhuleka ngiyababona usibobani uyakhuleka sibani ngiyababita ngiyathandaza spiritually I could feel ukuthi le ndiqinile ayikhaqheki iqinile iboshiwa ikudlala I could feel only loyi-one lo waphuma lengakhona kumkhipha kulenzambo loyi-one wakhona kuphuma ngicabanga ukuthi isizathu kungaba ngilokuthi maybe kumbe ungumntukulu or yena maybe utalwa malume or njana ngathi isizathu but lalabanye beqinile hayikudlala so ngifuna kuthini ngafunza lapho ukuthi bani baboshiwe. That is why indoda ethu atendeki ngiyolenza ecaleni sikhulume ngenzaba yani yekukhululeka ukuthi kumele ukhululeke until the end kumele ukhululeke until kuze kupheleliseke loku usiyasindiswa uphinza uqela ukukhululeka ukuthi bakukhulule kulenzambo leya ngathi ibonela mina ngemehlo lokunye lokwangimangalisa ukuthi hawu labantu ngiyabathi mosilapha makusa ngiyababona bahamba baphila mos bayahamba I was confused baphila mos labantu bayahamba but ngibabona la baboshiwe kanjani lapho uNkulunkulu do silence akakhulumi lutho mina ngathi qabangela nje ukuthi ake ngithandaze because nami bengiqakekile ukuthi ngiyenteni ngibaside njani because bengingade ukuthi ngidokhonjiswa bona but ngikubonile ukuthi siboshiwe bazalwane asiphumeleli nje siboshiwe mele sibuyele kuNkulunkulu siyothandaza simqele asendele umusa. Ish. So unfortunately we have come to an end of our today's show. So we thank God for your life. Thank God for keeping you kuze kube yiso lesi sikhathi singathi uNkulunkulu angareveal more. Siyakoda angathi nami ukuthi kuyowendakalani. May God continue to reveal more. uNkulunkulu nje aqhubeka kufihle akukhusele nje sisiwami so siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngawe ungayeke ukutestify it might not help everyone but it will help somebody that one is guaranteed so it will help somebody so thank God my sister for your life maybe ngalesikhathi uNkulunkulu afika angitshela ukuthi ngikuthumile uhleli wangitshela ukuthi nabantu lekumele bakhululeke ngawe maruthulile timvuta mbati intshontshe sibayeni uthulile bathatha uthulile bekathetha so ngifuna ku-underline lamagama lathi kunebantu lekumele bakhululeke ngami ngatshelwa kodwa ukuthi kanjani ngathi maybe labanye bayokhululeka ngekuva lokhu lengushoko angathi siyabonga abantu bathola kanjani ngithola ku-076 wanyalo ngisasete namba yinye lelenye ngifelwe yifoni no it's fine ungayisho inamba yakho 076 5982 751 asengisho kancane 076 5982 751 ma-socials unawo nginawo nedi ngoba lamalanga bengisa but kuningi lokulapha kuningi lo muntu angabuyela emuva cause ngichaza yonke le process ngichaza into letiningi nje ukuthi kwendakaleni kuma socials uba ngimi makwahlelo testimony ku TikTok ngimi makwahlelo testimony benginayo iYouTube nyana inawo nje ama video la khona bangangena lapha makwahlelo testimony so ku Facebook solo bengisathi bitanga makwahlelo wakakhoza bengakalitshintshe leligama lelidzala so bengakalitshintshi so nyalo sengidibita kakhulu makwahlelo testimony lelidzala ngisengineligama lelisha phela uNkulunkulu somemedele tinfo letisha empilweni yami sengiyaguquka ngiyatransforma ngikhumbuza someone something sitsumisa lo mdzala wethu ngilesiswati lo mdzala wetinsuku nesisambonga kakhulu uNkulunkulu sigcinele wena nje bonga mina njalo kanye ngithembe ngidaphinze ngibuye futhi makuphela season 2 ngidawubuye no hayi yasisas organize futhi phindu ngiphinze ngibuye ngibonge kakhulu ukubonga mina abantu abasindiswe bathi khona kubona umbuso waNkulunkulu sibonga siswami mfethu sibonga kakhulu sembonga uNkulunkulu nangaso lesikhathi uNkulunkulu ke anigcine anibusise ni lapho emakhaya
size sibonane kwi-episode yethu elandelayo. God bless you in Jesus mighty name. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hi. We thank God. We thank God.